Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika magayam ti lumabas kasinsin Juana, dumagas ka pa at kapita. Sa payagdardarasak kasinsen, adda ka di ibagam apagsayatan. Adda kasinsin, makiasawa ni Nimfa aka anakam. Ay nawaw, kaano kasinsen? Inton umay abulan. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Ay sa bagay, adda mo't iti husto nga edad. Wen kasinsin, umay kayon to Awen, umay kamin to. Manu ababoy ngay. Nday tatijak pa'y sigurado. Basta umay kayo lanta Dito'y balay magkiditi pa kaangayan na. Di mayat kasinsen, asidaglaang. Wen Day talaang tibagam, tanwawanan, agpatuloy akon. Kas na ko nakitay kat agdardarasak kasinsen. Day talaang kasinsin. Sige, agan-anad ka. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Asinaw, Nimfa. Ni Nimfa, ang anak ni kasinsin Irene. Kagaano kanungay? Day tatijak na sa lunsod. Anya, Sa anak nga intrisado, no tagaano ti asawaan na. Iso adyakon sinalunsod. ay nawaw. Na, apay akas tamot ti pagpagam. No intrisado ka, mapan ka ije balayda, ta si kamis mo tag sa lunsod. Agsalsaludsod lang na tao kastamot tan ti ibagam. Ay una yun, ay abakal. Si kamat kayam ti masabat ka o kaanakan Nimfa. Kumusta kayon, Tata Tonyo? Ay, nasaya at tamot kaanakan. Anya jay nadamag ka. Ha? Makiasawa ka kanumot tayo. Ay nawaw, day talaang gayam. Kunaklakit din, no niya ti bagayo. Tata, makiasawa akon. Agkasar kami ni tinubyok. Ay, wan, mayat na ita. Nadakamutan iti husto nga edad. O kahit taga-ano nga'y may. Benggit, Tata. Ay, nawaw, nagadayaw. Di manon kamot gaya mon ijay. Kaeskwela ak idi, Tata. Ay, sumot lagayam Kaano nga kayo kayaw ta tumulong ak? Intun Sabado, Tata. Sa dino ti pagsasabatan mi nga'y. Mapan kay laengan ay di balay. Usarin nyo tilugan ni Uncle Francis. O, sige. Umayak taw kaanakan. Isulang mo ti amok may tulong kaw. Agyaman naklaunay, Tata. Dakkulan at tulong dayta kada kami. Agyaman na klauna ay tanakaumay kayo kasinsin Juana. Ay nawaw. Apay kasinsin. Isuka di da ti pakiasawaan ni Nimfa. Wen kasinsin. Mikoy tinagan na. Ay nawaw. Payakas jay mo tit suraan na. Anyat kayat mo asawan kasinsin. Ay kwa, awan kasinsin. Guwapo mo't gayam. Ay nagtangos ti agong nasika. Kunaklaki dino adda ti madi akayat mo asawan kasinsin. Ay awan mo't kiti kasinsin, si kamat. Panawang kapay bait kasinsin. Adala ramida. Okay, awan parikot. Ay una yan. Danda ni may law anak ijay Ang nukit kita at ti pakiasawaan ni Nimfa. Kaslada kurkurang na talaga. Wanaw, talaga nga agpala dayjay alalake. Adamadlaw ko kini ang Tijuana nanang. Ay nawaw. Anya day tamadlaw mo, Nimfa anak ka. Kaslakat katawaan namot nila kay ko. Sa bali ti panagkita na. Iti anya aga po kung mga aramidin na ti kasta.
Jak ammo akin ni auntie. Amangan mo, no na misinterpret mo laang. Saan nanang? Madi ti atap ko. Imbis nga aginjoy ka, sa balik din ti pampanunutam. Madi nga rod tirik nak nanang. No daduma kat kasla limod ngoy uyawin na ti asawa. Kas kumaitay. Di mulatan ikaskaso ni antim anak ko. Isupay ki di day ta apaka-istrisam. Nakitam di asawa ni Nympha, tunyo. Ay nawaw, napanak nga ron ba? Siyempre nakita ka. Awan ti madlaw mo kinkwana. Tas kumaitan niya. Kasla dakurkurang na. Kasla balasi ka. Mangrugi ka man ako na kaon. Kati sumat. Di mo nakita ti garaw na aya. Di ka man nagsawa kasta. Kasano matanay bagam nga agbala di tao. Doktor ka aya. Basta. Iso mga minti madlaw ko. Kasano ko mga dakurkurang na kat normal mat idi kinasaritak. Sika ngay, impadas mau a kinasarita. Saan? Matlagayam. Tila madlaw mo may. Nagsasao ka kasla ammum amin. Agraman normal at tao, ibagam nga dakurkurang na. Ay nawaw. Nasaya at tanalagip mo tagpasyar, Shirley anak ko. Wen tanawaya anak mo't nanang. Kat, kumusta nga iti kasar ni kasinsin Nympha? Madimat? Ay nawaw, kasano amaday nanang? Diyan na asawa na nga road. Oh, apay, anya ti isyo iti naasawa na? Kasla dakurkurang na sika. Anya? Agban lalaki di jay. Ay na, grabe kayo mat nga agsasao nanang. Kadi sumat. No sika ti makakita iti garaw na, ang mga no panunutemet nga dakurkurang na. Ay na, saan mat anasaya at tikasta nga ibagbagam nanang? Amangan mat no naira na laang. Ay saan? Sigurado ang itinakitak. At dalaki di kurkurang da dya lalaki. Ang adamo nga minitsura na. Iso siguro ang nakikalay sa Nympha kenkwana. Ure kas jeti kasasaad na. Si kangay, kaano ka maangay ang makiasawa? Ah? Dandanin nanang. Ay no kasta, adamot ten plano yaw. Wen nanang, aguray kayo langan iti 2 bulan. Grabe mo tis istoryaan ng Tijuana kadagiti kalugaran tayo nanang. Ay nawaw, anya tis istoryaan na iya. Adda kanukurkurang nila kay ko. Agbala, agbagtit, kun nagadung agkakasakit a balikas. Naa, apay kanumot akastat ibagbagana. Saan mo't nga agbagtit ni Mikuya? Dayta nga rod nanang. Ang mga nadalaang tinakita na kinimikoy adi na nagustuhan. Nalabos mo't ta ibagana nga agbala tipada na ataaw. Di nan sa mo amo a professional nila kay mau. Diyak ammo akin ni auntie. Bayam, bagbagak day ta kasinsin kaw. Awan karbengan na amang iruruman iti manugang kaw. Isuki di ati ada kurkurang na. Apay kasinsin, iwarwaras mo kanuma nga ada kurkurang ti manugang kaw. Dajay ka day. Awan, inistoryak tay sumot tinakita, idi kasarda. Anya? Kaslagbala talaga. Ay, tanangam ti pa nagsasaaw. Professional day jay kasinsin. Anya? Ada na talgad at trabaho na dayjay. Sa ita, ibagam nga da kurkurang na. Di ka mabain iti kasta nga isaw-sawang mau. Ibagbagak laeng mo't ano niya ti makitkitak? Ay nawaw. Wanaw, umapal ka. Tanimi ko'y tinagbalin ang manugang kaw. Iso akasta manang ti ibagbagam. Basta, agbalalakit di dayjay. Maminsan pa'y kasinsain. Maminsan pa'y nga iruruman mo ti manugang kaw. Siyak ti makalaban mau. Kaya't munsamat ada itak tangiwat mahuana. Ay nawaw. Apay akastaman ti bagbagam si katunyaw. Sang kaistoryam kanumat nga agbala ti naasawa ti kaanakam. Ibagbagak laeng no niya ti makitkitak anya. Agbain kamot professional da dyan. Ada na talga na trabaho na. Kasano kumaama kapasano agbala. Anyat amok ngay. Pangasim di mo labsan ti agistorya. Apay nga affected ka launay. Kat saan mo't asikatidakda ka matag.
Nakababain nga road iti tao. Anya tilaban mo ijay kat professional na ijay. Kan awan karbangam amang ibagang agbala ni Mikoy. Doktor ka aya. Usto nga rodin agtaldakan. No si kamot nga ta ti pangimbagan na iti kasta. Anyang atama ti mariknam. Agpa-share tayo jay balay tapno makita da kamot dananang kantatang ko. Una, mabalin na tamay. Kat, kaano ngay nga rod anawaya ka, Filimon? Mabalin inton Sabado. Nga masapon nga agsublita matlaang dito syudad no Domingo, tada trabahok no Lunes. O sige, Nagasanak to dito boarding house ko no Sabado. katuanan agpakadaak nga rodan. Ay nawaw, itulog ka ni ti boarding house mo. Saanan, kabaalak mo ti agawid. Agi na nakakit din. Amok anabannog ka iti trabahom. Nagawid kamot gayam kasinsin Shirley. Kaano pa'y? Itay laeng, inpa-share ko tinobyo kasinsin. Agad, kaano nga'y tilong table yo? Aguray tayo pa iti makabulan kasinsin. Ay nawaw, dandanimot gaya man. Wana, Taga-ano mo't nga'y ti maasawam. taga-baba kasinsin. Naamamok mo't kabayatan ti panagtrabahok iti syudad. Umay kayon tumot ton kasarme. No di tabalayo akit umay kami at talaga kasinsin. Ay wan gayam. Sa anak-anak kapan idi kasaryo ka ni Mikoy, tanag-duty ak ngamin. Okay lang kasinsin. Maawatak mo't kit di. Hamangan ko nak no bumalos ka kat di kan tumot umay inton kasar ko. Saan kasinsin? Man nakaawatak mo't. Kas naibagak itay, umay kaminto kadananang. Ay nawaw, abay mo, nakasta ti kawis mo, kuhana. Atay, anya ti parikot mo iti kawuskaw tunyaw. Adamat ti ginatang da sirle, ngay suot mo. Naa, daytoy nga rod mo ti kayat ko. Tapno na'y dumduma mo't Ay na, pangaasayim ta sukatam day ta. Ay, agtal na ka man si katunyo. Pagsaya atam ti ibagbagak, saan ang maibagay iti okasyon ti kasta kawis mo? Saan laeng ano saan? Basta siya, daytoy ti kayat kong isuot, period. Ay nawaw, pangaasayim ta di mo ibabain ti anak ta. Ay, ura niya pa iti magbagam dita, di nakmalapdan. Maminsan laeng amaki asawa ti anak ta. Kayat kau nga agbalin ang memorable day tingal daw. Iso adi ka man agbalin na kontrabida si katunyaw. Apay matakas niya tinsuot ni nanang mo, Shirley. Ay, jakman amo ka ni nanang. Nakababain kit din. Saan ana ibagay ti kasday abado na. Kaslapang Halloween mo. Day tangarod ket. No apay mat ngamin aya, adi na insuot ti bestida aginatang ta. Kaslamat ada kurkurang na. Anyat ko ng Filimon. Adda kurkurang ka. Ha, nanang? Ni, adda kayo matgayam dita? Itay kayo pa'y kadidita? Wan, iso anang kuti nagsarita niyo adwa. Ulito man timbagam si ka, Filimon. Ay, pangaasim nanang. Di ka kumagis skandalo. Agsardeng ka man si ka, Shirley. Di mo kampiyan ti asawam. No apay nga mi nakasta tinsuot yo, kat adamot ginatang may nanang. Kaiso nga ron ti kayat kumat. Ay, nawaw. Katno pang Halloween costume samot dayta, nanang. Anya pang Halloween mo't ngay bagbagam. Bagay kung tupay ti bestida. Ay, nawaw. Kagorgorak day ta Filimon lakay. Ay nawaw, apay lipilimon. Adda ka no kurkurang ka. Anya? Apay nga katawa ka. Apay nga may nakasjay tinsuot mau. Talaga nga buruk ti darak. Numabalin lang ngay babawit ti kasarda. Ita, ammo mo no niya tirik na ti mabagaan iti kasta bakit? Kasta una ti pananguyaw mo iti asawa ti kaanakam. Oh, anya nga ita. Si Kama, ti binagaan ti manugang tay ti kasta. Nagapakanuma dahwa na kinti manugang na itay nimfa. Pudno ka day. Unanang. Binagaan ka no ti manugang na kasla da kurkurang na. Ay nawaw.
Apay ka no? Takas jay mo't pimantin suot na kat kasarday jay. Ay wan, kasla pang Halloween di bestida na itay. Naalam nanang. Gusto mo kidi tapno am muna tirik na ti mabagaan iti kasta. Kasta una iti pananguyaw na iti asawam idikay. Uray lay babain na ni Mikaw. Anya ngay ita, nagbalatot keng kuha na ti dakes nga aramid na. Deserve na nanang. Deserve na launay. Nagrubwat da ka din. Way, itay pay. Naimbaglaeng ang tapimanaw dan. Makapaasar day ta pilimon. Makitam na ita. Nasakit tinakamaw, edi sikat ibagada nga dakurkurang na. Jakon kayat ang makita day ja tao. Ibagam kini Shirley. Adi na yaw awid day ja lalaki. No kaya't dak asarongkaran, ada maaramidam. Ay, jak kayat ang makita ti panagrup-rupan ako naklangarudan. O may laeng dito ita pagsasawak. Dahil sa ngamin, di mo tanangan ti panagsasaom. Anya ngay ita, nagbalatek mo't laeng ken ka. Kasta talaga ti biyag. Di ka ngamin agbalin adakas iti pada matao. Ti pagsakitan tinakem ko. Ket ti manugang tapay mo laeng tinangibagay ti kasjay kanyak. Napasamak siguro ti kasta. Tapno marik na mat ti imparparik na iti pada matao. Saan ngamin na nasaya at ti kasjay a panagsasaom iti asawa ni Nimfa? Agbalbaliw ka kuman, Juana. Ay, nawaw! Liklikam ti mangibalikas iti banag a mabalin a pakasairan tirik na ti padam a tao. Tapno awan rumso a parikot iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, pangipanam ka nagitamurang si Kayulay. Ijay bangir atatang. Bangir ijay. Dita bangir a boarding house. Makilabaak pay laeng. Naimbag ijay, taado ti danum da tatang. Nagpakada kakaday kadagiti agam-abang ijay. Oh, masapul pay aya. Una, kasanaw no aglabada may. Awan mo tinakitak nga glablaba itay. Agpakada kalata, tapno awan may bagbagada. Sige. Siyak ti makam mo. Nalakalaang mo dayta. Narigat ti makiap-apa iti karuba kung naktumay. Wen, amok dayta tatang. Saan ang masapul nga ulit-ulitin nyo? Mapan ka, nga may pakadampay nga umuna tapno awan ti rirey. Ay nawaw. Wen ko naklangaruden. Dagulit kayo matatang. Ay, nagsakit ti sikat ko. Nakalaba ka mo't gaya may nanakaw. Siyempre atatang. Siyak pa iti kunam. Kahit ayan na nga iti linabaam, tatulungan ka amang ibilag. Nalpasa na. Naibilagan itay pay. Ay nawaw, awan mo't makitak iti pagbilagan tayaw. Imbilag ko ijay bangir. Mayat ti pagbilagan day jay. Iso anak usarak pay laeng. Anya, ay sos, ang mga nuusarin damait, ang mga nuadamot ibilag da. Nakababa ay no kasta. Adda, ngambasit laeng mo't day jay tatang. Nagpakada ka. Saan? Awan mo ngamin ti rumor kadakwada. Iso basta nakibilag ken nakilaba aklatan ah. Ay nawaw,
Inton madamdama, ririntukit ninday ta. Saan tatang? Danag yun aya. Ammom nga raon. Wen, siyak ti makamu tatang. Saan mo't ngamin ang mainitan ti pagbilagan tayo? No iso ti pagbilagak, saan ang mamag-antibado At least, ijay ta mainitan. Sigurado ang mamagaan adagos dagiti inlabak tatang. Adda ako, nanang. Kumusta nga tilakad mo, isang anak ko? Saan pa'y analpas, nanang? Ni, asino tinaglaba? Napuno mo ti pagbilagan tayo. Ni Yuli anak. Yuli! Wen, ni Yuli aborder da di tabangir a balay. Nakitak nga iso tinaglaba itay. Nagpakada kada kayo? Saan mo? Basta naglabalatan. Nagpakada siguro iti landlady tayo. Kasta aya? Wen, Inton bigat nga rudan nga aglaba Tawan mo't tan pagbilagak. ay kauunan Urayam ang mamagaan ti binilagda. Saan mo't ngamin ang mainitan ti pagbilagan da di tabangir. Iso nakibilaglatan ditoy. Ay, huwanan Kapilitan nga agad just da taong nanang. Tawan mo pagpilyan. Nakapigpig samot ti tudo na. Disturbo iti pannaturog. Huwan nga rod nanang. Bigla mo't tan nagtudo. Naimbag man, tayong sirap ni Yuli dagiti bado da. Siyak tinang isarak, tagtudong, katawan mo't umay mangala. Ingkargak pa'y lang itibilagan di tarwar, nanang. Day talaang. Ang mga no da napanan na. Wano saan, ang mga no nakaturog mat. Huwan nga rod nanang. Umay tumok di dayjay no malagip na ti binilag na. Isuro yung tukin kwa na Rumwar ka kaday. Huwan, mapanak iti ayan ti gayam ko. Adala mapan ko alaan. O sige anak, siyakton ti mangibagakin ni Yuli no umay ditoy. Kariring mon samat, Yuli, bakit? Wan nga rod lakay, nakaturog akmat. Naglaba ka kadewan, no? Wan, nakilabaak di tabangir a boarding house. Ta adu ti danumda. Ken mainitan ti pagbilaganda. Saan akas dito'y ayan tayo? Mapan ko alahanin ton madamdama. Ay nabo, napigsa ti todo na itay. Anya? Awanan ang mga no nabasan na iti binilag mo. Ay nawaw, jakmut na rik na nagtudugayam. Mapan mo kitaan ang mga no nabasbasamot na ni Chay. Ay, doble trabahon tumanenday ta. Apay ngamin anaturog ka, kat amom nga da binilag mo iti pangir. Naimbag man ta saan anabasa na iti binilag mo, Yulay. Sa apay nagpigsa ti todo na itay addaak iti ayan ti kumpare. Inserek dagiti borders ije bangir tatang. Ay kinasayat mo itayin sarek da. Mayat ngagpay suje pakilabaan kan pakibilagan. Mainitan, iso ama magaan adagos ti linabaan. Nagyaman ka kaday kadakwada. Aday ta ka manen. Simple abanag, di mo pa'y maaramid anasaya at mag. Di balya, tawan man na pirwisyok. Nakilabaak laang mat. Intun sumaruno, ija ito manen ti paglabaak. Tapno saan na kamarigatan. Ay nawaw. Naimbaglaangan ta inala ni Yoli dagiti bado da nanang. Nagdiritsyo di ta pagbilagan itay. Saan kun nga insurot ang nakita na mo't adagos. Aglaba akmat inton bigat. Aglaba ka no mo da maring aboard mit tayo intun bigat. Kanaw? Isumot ti kunaan na itay. Sa bagay, mabarin mo di ang agigiddan tayo ta saan mat unay nga adu ti ilabak. Saan ama puno ti pagbilagan. Una, masapul nga giinanos tayo. Tanya nga ron nga kat adamot kadwa nga gababang. Wen nga rod nanang, nang runa no agpapada tayo a Sabado kan Domingo ti panaglabana. Talaga ama puno ti pagbilagan. Masapul nga ag-iinanos. Umay to kano ni nanang inton umay alawas, Yolay, bakit? Anyat aramidon na dito'y pagababangan tayo. Ada ilakan na papeles, kat dua nga aldaw da kanaw. Dito'y ko man na makiturog. Ay, wala. Mabalin lat tamot. Adamat ka de ekstra nga ulis, Adda, jeno sardamot laang idi. Ilabak laang Tama nga no nagbuot mo't tunday jay. Nabayagan asaan anaws usar. Wan man nga rod bakit? Makilabaak tumot laang ije bangir. Ado ti danumda, ken mayat ti pagbilaganda. Wala no saan daan naglaba.
Saan mo't siguro? No bilang naglabada, ano samlaangan nga ibilag di tarwar? Saan mo ta mamagaan no di tati pangibilag aklakay? Basta maanginan lakit de. Narigat no day bagadag iti borders di tabangir. Di ka makiinagaw iti pagbilagan no naira na naglabada. Agrubwata ko nanang, ada trabaho ita. Mala, agan anad ka mo't isang anak ko. Di mo liplipatan ti agas ng pagatang ko Dayjay laang ti ipagatang yun nanang, awanan? Isulaang mo't ti umanayan ti budget. Anya aprutas ti kaya tiyo, Ada kwartam aya. agswildo kami ita. Sika no anya ti gatangam. Sa anak mo't kit di anapili no may papan iti kakasta banag. Kanuk mo't amin na klase ti makan. O sige, aywan gayam, dagiti binilag tayo nanang. Di yu liplipatan isarak yun to no agtudo. Inruwar ko tapno mamagaan. Wen anak, siya akong ti makamaw. Nalakalaang mo't dayta. Ngam no saan nga agtudo, siya kon inton sumangpetak. Nalawan. Agrubwatak nga rudan nanang. Hala, agan anad ka Naimbag abigat yun, nana. Si kamot gayam yulay. Anya ti masapul mo. Makilabaak man, nana. Kukwayo mo't gayam, dagita ulos kan kurtina. Kunaklakit din no sino tinangyag ka dagita. Kukwami nga ron, nana. Naurnong manen. Iso nga imayak makilabaak manen. Sige laeng. Adumot ti danum dita. Agyaman nana Awan na nyaman na. Si kamot ten ati makamaw, tadalabit papanak. Una na. Inayadum laeng dagiti planggana ken timba no makiusar ka Tamangan no da mapirday ket agririn to dagiti padami a borders ditoy. Una na. Adam nunot ko ket. Amok tararamida kanya. Sa dino tinagapan nyo nanang? Nay, nag-awid kamot gayam adagos anak. Wen nanang, naimbag ko nam tanalpas adagos tilakad ko. Nagbiitan. Nasapaak ngamin itay iso asyak ti imo na itipila. Adalaang man concern ko nanang. Anya dayta anak. Kitaam ti bilagan nanang. Ay nawaw. Ayan nga'y dagiti binilagmaw. Nalingdanen iniyakar damo ngamin. Asino ti makinkukwa kadagita ulos kan kortina? Ni Yulay. Isu ti may nakilaba itay. Ay nawaw, iso nga raw tinangiyakar kadagiti linabaak. Sana insukat dagiti ulos kan kortina da. Ay naglukon da dya tao. Kasaritak tuman da a babae. Bagbagaak. Amang ano inton madamdama kat kastamanan ti aramiden na. Ay di pa'y nagrugitan. Wen tay ti aglatlati pa'y mo't apagbilagan ti nangikargaan na. Dubli trabaho ki din. Namagaan mo't laang ti linabaak. Mabiit man laang taagsarita tayo, li. Ni, si kamot gayam. Anya ti bagam? Saan aparit no umay ka makilabakan makibilag? Ti kanyak laang kat di mo kumamot iyakar dagiti badumi Ha? Dito'y tinangibilagak iti badumi iti agsapa. Ngam iti agsubliak, nasukatan matan iti ulos. Ay, kwa? No kas di anaun-unaan ka, ano sam no anya ti bakante Saan akasta nga iyakar mo ti binilag mi? Kadda kami mati agap-abang ditoy. Dubli trabaho ki din. Nalawang amin ti ulos. Isu akas di tinaramid ko. Di kan agrason pay. Ay nawaw. Agpalpalawaga lang aruden. Kasta pa'y lati bagamot. Di mon ulitin ti kasta nga inaramid mo Agiin nanos tayo Da kamin tupay a borders ditoy. Saan akasta ti aramiden mi? Si kapay ki din. Pinagsasawam mo jay tao anak ko. Makapaasar tumo nanang. Anya timbaga anakin kangay. Nangatupay lang ti boses nakabayatan ti panagsarita mi. Nasa kilaki di tinakem na. Basol na lang Apay ngamin akastat inaramid na. Imbis nga ada sa baling aramidak. Awanin aglabaak manin gayam. Sa bagay, ijay bangir mo ngamin ti pag-abangan na. Saan mo ta ditoy? Saan tupay nga aramiden dagiti boardmates tayo ti kasjay. Isuda ki din ang makius-usar laang. Naimbag kumaan o agpasinsya. Saan mo nga raw? Pasensyakan anak. Diya mo ngamin nakita itay. Tadda na panak. Dayjay ki di mat ayulian no ada panunot na.
Saan agaputa saan na abinilag kat awan bibiyang na numarugitan. Makapasar mo't da dyan nga isang. Ay nawaw, apay ni isang, Agraman pagbilagan, paritan na pa'y. anya, Nagadong ay bagbaganay tay. amangan na na inaramid mo, adi na nagustuhan. Inyakar ko lang mo't ibinilag na. Kasta una yan tiungot na kanyak. Ay nawaw, apay ngamin nga inyakar mo ngay. Tanapuspus kul kan nalawlawang nga rod ti ulis alin na baak. Kan may sa, namagaan mo tan dagi abado. Namagaan man kun saan. Di mulat ako mga min pinakibiyangan atap na awan rire. Imot ki di day agraman pagbilagan, imo na pa'y. Ay nawaw. Apayan Yoli, anya man ang ti kalukwan ngay naramid mo. Ay nawaw. Kalukwan mo't ngay bagbagam si Ka Francisco. Sika ti pagsasaritaan na iti agab-abang ni tabangir apalay. Ay nawaw. Apay ka no? Anya tiririda? Makius-usar ka kano kat kasjay pala ang taramidam. Apay ngamin ngay nyakar mo ti binilagda kat pagbilagan da na jay. Amom makius-usar ka lang kastapay lang ti aramidam. Namagaan mo nga minday jay. Unay kan aya bakit? No sika ti makius-usar, ano sama? No nya ti bakante, iso ti pagbilagan. Di mo iyakar ti binilag ti pada matao. Simple abanag nga masapo la masulbar. Taure kasanupay ti kinasimple na no mabaybayan, daytan ti pangrugyan ti sana pagkikinaawatan. Ang mga no dumakkel pa'y kitday. Sa anak man laangan ama kilabay jay. Period. De ore kukwada. Narigat ti makiap-apa iti kaaruba, bakit? Uray pa'y no simple abanag lang na ita. Aramidin la tamot ano anya ti maiparbeng. Anya ngay ita. Ano samta pagbilagan tayo Anya pa'y nga rod ngay tatang. Di mo nga minam ti agpakumbaba. Naturay kan tumet nga men. Ay nawaw. Day tamanan ti bagayo. Puno may agin tuturay ka. Di mo pa'y amo ti agsuray. Di ko kwadalaan day ta pagbilaganda. Man ano kuma? Hay pride ka talaga. Anya lang mo di agsuray ka tapno maornos ti simple aparikot siyaw. Day ta nga rod tatang. Simple laang day ta parikot. Ngam big deal kadakwada. Ay nawaw, uray simple aparikot. Masapol ang masulbar. Tadayta ti pangrugyan ti sana pagkikinaawatan no mabaybayan. Una yun aya. Nangro na pa no na pride kayo adwa. Ay awan mapasamak Alawanan. Makisarita akon kadakwada. O kasta agkid daw kay ti pamakawan tapno malpasen na itaarire. Ken tapno palubusan da kamanen na makilaba ken makibilag ijay. Ay nawaw! Uray kasanupay ti kinasimple ti may sa aparikot, masapul ta a masolbar. Tano mabaybayan, mabalinday ta a pangrugyan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw. Nagawid ka magayam dito'y lugar tayo, Miray.
Tapno sana na masapol nga agabang kami kini Tirso. Saan samot aday tatipod no ang makagapaw? Ha? Amangan no adapay ti sabali ang makagapaw, iso anagawid kayo dito'y lugar tayo. Sinong batak ti saludsod mo? Kat no di mo pat yan, parikot mo dayta. Rason mo laki di day ta, ti ibagam ki day, nasapa ka anaspak. Anyat ko nam? Ah, si Kamoy, awan ti kayat ko asawan, agpatuloy akaw tanay, adupay ti agur-ure at trabaho idi balay. Mulagayam, makimarites ka pailaeng. Saan akin ang maritis ti kasdian niya, kaya't kula ang maamuan iso ang nagsaludsudak. Kas jay mo't laeng Apay, masapul ang maamuan ti amin ang mapaspasamak itibiyag ko. Ada ibagak kada kayo, nanang. Ay nawaw, anya manon ti bagam si Kalusay. Gimatang ka lang di ta store. Nasabat ko ni Mary di tadalan itay, nanang. Anya ko maitano na saba mo. Dakkel ti tiyan na. Dakil ata masikog ka nga round. Ay nawaw, amo yung magaya man. Ay, saan nga iso no masikog? Ti damag ko, nangalada ka no matan iti papilda kini Tirsaw. Ay, nasapa anaspak, nanang. Naspak mo nga bagbagab dita. Amuyaw ti kayat ko asawan, nanang. Kitaan nyo ubing pailaang nga masikugan. Talaga nasapa anaspak. 23 na kanumatan. Amok nasapalat ta 23, nanang. Siyak idi ka 27 ko. Anya? Anya ginangag ko itay. Ay nawaw, napiksa matiradar mo no nangag mo tinagsaritaan mi kinanang itay, Orlando. Nasapa anaspak kung kunamad. Asinaw, tinasapa anaspak. Dayjay Amiri Kasanumay na naibaga manasapa anaspak jay tao. Wun tamasikog mo gaya man. Anya, Pudnaw ti bagbagak. Nasalaw ko nga ro di tadalan itay, kadakkel ti tiyan na sika. tilaman manlaw mo mag. Saan matin nga ubing ni Mary? Wun angam 23 na pailang dayjay. Manuti tawon tayo di nagkasarta 27. Makitam. Ubing pa'y 23. Ay nawaw, no iso ti desisyon da para ti biyag da, awanan bibiyang mo dita. Ngaben, saan mo't asika ti pagdawatan da iti kwarta agastusin da? Ibagbagak laang mo't Pangaasim makad, ipamay samkit di ti atensyon mo iti pamilyam. Saan kat ati biyag ti sabali at tao tin kabanbantayan? Naimbaglaan nga yung tanasalaw ka. Anyat masapul mo, Lusay. Adala ang kumati kaya't kung ibagakang ka. Anya dayta. Apay mo't akas jay. Apay apinalubusan yung agpasikog ni Mire. Ka 23 na pailang gayam. Kat anya kumaita. Nangaladamutan ka ni Terso iti papilda. Kan maysa, nagagatmat nga agtrabaho ni Terso nga asawa na. Wen angam ubing dapay nga raw. Nasapa anaspak ta anak mo. Ay nawaw, nasapa anaspak mo't nga ibagbagam. Nasapa anaspak ta nagsikugmet ten adagaws. Siyak iday, 27 kon ang nagsikugak. Saan tayo mo't nga agpapada itigasat? Kan maysa, okay laang mat siguro no kayat dan ti maaddan iti anak. Tinapatag kat masuportaran da. Tidakas, katay makiasawa ka, anasapa, ngam di mo matgayam kabailan abiyagan ti pamilya. Talaga mo't amaritis da dya aluse. Ay nawaw, apay ni Lucy nanang. Nasabat ko nga ro di tadalan itay kat nagadaw ti sa una. Nasapa anaspak kung kunanakit din. Asino kano tinasapa naspak nanang? Si kakanua. Nasapa ka anaspak kan nagsikog ka adagos, iso ti kunkunana. Anya ko maita. Nakaturpusak mo, iti panagadal ko. Barking at darong trimot na dya babae. Ay, ammo pa'y man iti dayja a tao. Saan mo't siguro adakas, no 23 mi pa'y lang ni Tirso. At least, agagagat kami para iti anak mi. Agtrabaho ni Tirso, kat siyak agdiskarte akmet. Day tangarod kat. Tidakas kat jay makiasawa ka anasapa,
Inton kwan, dagiti dadakkel mo tinamnamaam. Anyat ko nang bakit? Nasapa ka kano, anaspak? Isuti ko na ni Lucy a kalugaran mi lakay. Na apay matakas tati bagbagada nga. Oray na sa pata nagkalay sa ta nagagat tamag. Saan ta mo tamang namnama iti kwarta dagiti dadakkel ta? Kan may sa, nagturpusak mo iti panagadal ko. Isula amin mo tang. Naku nampay, nagsasao da di a Lucy, kasla perpekto ti biyag naman. Angam di bali na. Panunutan da no niya ti kayat da panunutan. Tinapatag. Ar-aramidon ta ti kabaalan ta tapno saan nga agbisin ti pamilyata. Adda puntom lakay, di talatan ni kaskaso. Sayang laeng ti oras, iti kasta a klasit tao. Saan man natibiyag ti sabali at tao, ting kabambantayan si Kalusay. Apay manananang, kasangsang lang da tao. Sa di daw tinagapam, itayan man ang dagiti marites. Nasa panas pa kung kunang manon ijay. Agsalsaludsud da nanang, sinong batak laang mati saludsud da. Nuawan ti nasaya at ngay bagam, aguli magkalatan. Naa, Ipamaysam ki di ti atensyon mo iti pamilyam. Kitaam, aging gaita. Awan pa'y gusto nga urnong yaw. Manwa tawo na ngagdindan na kayo kini Orlando. at least saan anasapa anaspak. Uray na sa apanas pak. No ammo na ti responsibilidad na. Okay lang. Tidakas ka ti makiasawa na sapa. Katawa mo nga round source of income na. Damo gayam maipatpatakder abalay iti asideg ti barangay hulnanang. Kadamo nga men, itala na kitam. Asino ti makinkuko iti dadya abalay nanang. Ti babae binagama na sapa nas pak. Anya, Di ka mamatay. Salud-sudam kini mere. nangalaan da nga iti kwartada. Nagrigatan damit Pangalada ko bagay. Imposible mo't ano makaipatakder da iti kasdi abalay. Kaano lang idinangala da iti papilda. Na, upat atawa din tinapalabas lusay. Di mo amot agbilang aya. Nakitam jay balay da mere. Ay nawaw, sa anak mo't abulsak tapno jak makita Orlando. Makitam day jay. Nakaipatakder day ti bukod da balay. Kat data awan pa nga aging gaita. Anya kumangay ita. Naimbag pa jay tao nga imbagamit tinasapa anaspak. Awan bibiyang kaw, sa anak mo lang nga umapal. Guilty ka lang di Barking at darong tri kamot nga may. Barking at darong trila ang ano iso. Asino nga tinakababain ita? Ay nawaw, awan mariknak abain Orlando. Pulos. Kasta ti ibagbagam ngam amok asabali ti adalita kaunggam. Nasakit ti matam nga may na nagprogreso adagos ti biyagda. Nagaganda nga may. Kung saan at ibiyag ti sabali at tao ti indabambantayan. Istris la kanayo nun. Anya ti paka-stress sa maya. Adamanin mabayadan iti pagadalan. Ay kabayadan di Pangalaan mi nga ron iti ibayad may nanang. Na, mabalim mo nga menan nga trabaho ka. Tawan mo't asikaswam nga beng. Pagtrabaho ak kumangay. Nay, apayasak ti pagsalud-sudam ngay. Ibero mo mata. Day talaki ditiriga na. Agtrabaho ka kunayaw ngam awa mo maisuruyo a pagtrabaho ak. Ay nalusay. Di mo maurnot si biyag mo. Ngam nubyak ti sabali at tao. Wapaw, nagadawa saom. Alya, ipaka mo mo ti ginalay mo. Tulungam nila kay mo tap nagprogreso kayo mo. Nagsweldo kayo ka din, Orlando Lakay. Ay nawaw, sweldo manan ti damdamagam. Ado nga ron tinasken a mabayadan. Agtrabaho ka nga men. Tulungan nak
Sana na tala agur oray ti sweldo ti paglaingam. Tulungan nak tawan mo't ubing nga si kaswam. Naa, Naimbag pa jay tao nga uyawam ta na diskartay. dahita ti paglaingam ka, ti mangikumpara kanyak. Puno man. Di ta ka panlangan, awang pa'y sir-serving mo. Awan sa survey. Kat naman no atawan na sweldo ti nagbibiyagan tayo. Agtalnakan, makapa-stress ka. Iso siguro ang makarkarma tayo. Takas tati ugalyam. Amin nga ibagbagam iti padam at tao. Kat agsubsuble iti pamilya tayo. Apay akas taunay ti ungat ni Orlando ken kalusay. May samo dayjay nga Orlando. Kunamblan asino mo nga agsasao. Ay nawaw, naumasiguron ken ka. Natural, isaw ti lalakay. Isaw ti agbirok para iti pamilya may. Kamali ti kasta ka panunutam. Rumbang lang agtinulong kayo. Sana gaputay su ti lalaki kat isumat ka namin. Anya nga ro ti maaramida, ket awang mo nga ro pagtrabahwak. Agbirbirok na mere iti tangdanan dang agbantay iti storda. Anya, No kaya mo, mapankay tayan da. Makitangdan ka kide tayo supay mo. jak kayat nanang. Na, anya nga ron ti kayat mo. Ururayom lang ti sweldo nila kay mo. Naimbag pa ni Mire, uyawang. Lalpas mo't langan ti balay ta, Mary. Bakit? Oray kastoy talang. Ammo tamat ti responsibilidad ta. Uwan nga rod, saanin nga'y supaya pampanunutan ta? Uwan kaya. Asino ti mga sikaso iti anak ta. Kat ni, mangrugimot tan ti klase da. Kasaritak ni Nanang, sigurado nga umanugot da jay. Ti istor ngay. Mangtangdan tayo ay itagbantay. Sigurado asan ang masangon ni Nanang nukwa. Asino nga iti tangdanan tayo. Adan nakasaritak, ngam panunutan na pa'y kano. Anya nga tanong si kalangan. Uray di ka nagtrabaho. Dakdakkel ati sweldok no agtrabaho aklakay, manayunan ti urnong ta. Sa bagay matkat di Ala, si kangarudan di makamong agbirok. Awan gaya, lima pa sakit ti paraangan dalusi kan Orlando itay. Apay dalusi kan Orlando, Agap apadamot maran. ay nawaw, masansan mo't ti panagap-apa dagitang agasawa. Sa dito ti papanan nyo iti apukom, Suseng. Itulod ko iti pagadalan, manang. No kasta, si kamot ti para tulod da Mire. Wen taad damot trabaho da iti manugang ko. Ay, naimbag pa'y dagiday. Nagagada na unay. No ti kinagagat ti saritaan, awan makunak kadakwada, manang. Uray na sapadaan nagasawa, kat impanaknak damat a responsablida. Pamanaknak, asan nga amin ang nasapa na kiasawa kat irresponsable. Ang dalat tamo dagiti responsable ang makuna. Ay wen manang. No daduma kat awan samot iti edad. No irresponsable ka talaga. Kasla ni Lucy nga anak ko Day talaang mo sweldo nila kay natururayon na. Tiyak pa'y kaya. Agraman biyag ti sa bali at tao ko pakibibiyagan na. Ay wen, nasapa anas pa kun kunana pa'y iday ka ni Mary nga anak ko. Day siya nga raw, mangibabayin day siya nga anak ko. Saan nga pampanunaw, sakbay nga sao. Naimbag pa'y da terso kun Mary. Ay nawaw, patpatamaan naksama nanang. Ay kano niya panagawa mo ako diso? Anya, Agtrab-trabaho na mo, gaya mo na dua. Nasabat ko ni Suseng. Kat isugaya mo, ti mangitultulod iti apo ko na iti pagadalan. anya ko maita. Di ka makarik na iti baen. Nalpasan dayjay nanang. Manu atawon betan anagululi makak. Nagkidaw ka kaditi pasensya. Apay ngamin nga isubliyo tinapalabas. Aya, Kita ang ngamin, tainton sumarunaw. Agpanunot ka pa'y, sakbay ngagsaw ka. Tapno di ka may lawlawan. Nakababain ti kasta. agtal na kayo nanang. Ada tilakad ko ita. Pangaasiyaw tadi kay manaktak. Sa dinaw ti papanam. Agbiro kak iti pagtrabahwak tapno awan ti adu asa uyaw. Hat,
Kumusta ti trabaho nga naplayam? Agmalmalasak nga rod nanang. Ay nawaw, di ka naawat? Naawat ak makiday. Apay nga ro na kunam nga malmalas ka. Wala, tabus ko mo day di amire. Anya, Ni Mary ti busko ko na. nasing mo ni Miray. Wala, ngam nakababain mo. Sapay ano ti dakis abalikas ko kinkwana ide. Pag nakmam, day ta anak ko. Di mo ngamin pakibiyangan ti biyag ti sabali at tao. Ta di mo amaw no anya ti masakbayan ti tunggal may sa. Kitaam, ti tao ngay nuy uyaw mau, kati sugayam ti agbalin abus mau. Agrisay naksan iti day di akumpanya. Jak amo nga ijay magayam ti pagtrabahuan ni Mary. Ituloy mo ki di ta sayang ti narugyam. Agpasensya ka latan akin ni Miray. Aklo na masikatayan ti biddaw. At tuyan ti imparamid mo a report, Ma'am Mary. Agyaman aklaunay. Un gayam. Sorry kadagiti dakas anay sawsawang ko idikin ka. Nagkamaliak. Awanan day jay. Napakawan kan. Pudnaw? Wen, saan ko nga ugali ti mangimulay ti sakit tinakam iti padak a tao? Agyaman naklaunay Oh, nangan ka din? Saan pa'y nga raw? Agiddan ta nga ro din Mangantan di tarwar. At damot asidag a restaurant dito office. Ay, nawaw! Saan atibiyag ti padam a tao ti banbantayam? Ipamay samkit di ti atensyon mo iti pagsayaatan ti pamilyam. No anyaman ti desisyon ti sabali a tao para iti biyagda, di mon pakibiyangan. Tapno maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda kasarsarita ni Marie Flor iti paraangan da. Denggak man. Why only answer my call today? Yesterday, I am also calling you, but no answer. Ay nawaw, English pa iti sa una. That is what I tell you. If not busy, you call, so I know also. Una yun. Adamang gaya man ti foreigner akatintinawag ti kumarik. Tabog kawa man. Adda akon, Marie Flor. Eh, ada ka mat gaya man, Maricelia. Sumber ka, Mari. Ay, later again we talk, My friend is here already. You call me if not busy, okay? Bye. I love you. Sino man ang diyakin na sarita, Mari? Ti soon to be a boyfriend ko, Maricelia. Foreigner manan. Talaga ang mahilig ka iti foreigner, Mari. Ngamay na. Aging gaita, kat agbirbirok latta da tao. Awang ngaminang tagbayag. Di mo kayat ni Donald ay Mari. Amangan mo, no saan a foreigner ti parakan ka. Amangan ko nak no ni Donald akalugaran tayo tinakaibatugam. Ay, saan na mabalin, Mari? No saan a foreigner tinaituding para kanya? Ipilit ko, Anya? Mabalin ayamot ti kasjay. Rumarak labit na nang. Ay nawaw, sa di numanan ti papanam si ka, Donald. Itayang da floor na nang. Binastid na ka lang arodin. Taporiner ka no, ti kayat dayjay. Saan matadakas may padas ko manan?
Apay ko maamapukawan na itinamnama kat single pa yung matlaang ni Flor. Kasano no makangag kanto manen. Ninanang mo. Di kayo nga nagpanunod iti negative Nala, mapan ka, ano kayat mo ti mapan? Kita ang laing tamangan no agsangit kanto manen nga gawin. Na foreigner mat, ti wallpaper mo, Flor, anak ka. Asino dayta? Ay nawaw, common sense mo atatang. Boyfriend mo dayta? Kaslakas jayan atatang. Urayak laang no kaano nga klunan nak. Aklonan mat ngay bagbagam kat sikati babae. Siyak nga ron tinagdaton ken kwa na tatang. Ay, pakpakawan, Flor. Ang damot ngamin ni Donald akalugaran tayo. Nabayagan ngagpapapansin jay tao ken ka. Apay aya, adagulit kayo tatang. Foreigner nga rod mat, ti kayat ko. Ay, nawaw. Nangato na una yan, ti arapaap mau. Mano a foreigner mutan ti nakachat mau. Ngam aging gaita, awan latamat. Ipalagip ko laang, 30 mutan. Anya ko ma, no 30 akong tatang. Mga no iti kauuray mo iti foreigner kat agbaak kan talaga. Ay nawaw, ni Donald ti sumungad tatang. Da kayo ti makisarita ken kwa na. Inna ko ni ti silid ko. Diyak kayat makita ti panagrup-rupa na ita lalaki. Nateng, para kada kayo tataon daw. Ay, agyaman ako na Donald Barok. Ada kanin ni Flor, tata. Ada iti silid na. Iso na lang, tadi nakayat ti makisarita ken ka Barok. Ha? Apay ka no, tata? Jakman amaw iti dayja tao. Ala agsubliak to lang arudan, tata. Pasensya kan Napudaw ti dara ti anak ko ken ka. Maawatak, tata. Sa baling amen ti arapaap na dya Flor. Foreigner kanumat ti kayat napakiasawaan. Nagawid ka mo't adagos, Donald anak ka. Saan ba't kami narumar ni Flor nanang? No dida ka kayat akasarita, may salaang ti kayat asawunday ta. Amo ko nanang, sana masapol nga iparupa yung manan. Amo malagayam, apay akaslawan manaknakam mo mat. Iso nga rod mat ti korsonadak. Iso ti babae nga ar-arapaabag. O nayan nga ayat. Anusak nga orayan ni Flor nanang. Addan to, dumtang to tiyal daw nga ayaten nak ti babae nga ipatpatag ko iti kastaunay. Naimbaga bigat mo, Flor? Nagano ti mabalin ang masabat, si kapay laang mat. Ay nawaw, napudot adagos ti ulom kanyak. Kasano mga men, papansin ka launay. Wan ata korsonada kakit nga raw. Saan nga ron mat asika ti type ko? Okay lang. Anusak ti aguray, no? Parakin ka. Ay nawaw, foreigner ti kayat ko, Donald. Kitam da ito, inay. Ladawan mo ti foreigner deta. Isu da ita tagbalin nga asawak to. Oh, di mo sigurado. Di mo mo't kontrolado. No niya ti mapasama. Kastapay lang ti bagamot. Andat amo tayo nga. Amang ano dumtang to ti aldaw asyak tumot ti ayatang. Ay pakpakawan, da ita ti imposible mapasamak, Donald. Apay ngay, saan mo tun nga-reply ti foreigner ko? Diyos mo, Marie Flor. Agyaman ak, Maricelia. Ay, nawaw. Adda ka di parikot, Mare? Naliday ka mo. Madanaganak nga rod, Mari. Anya launay ti pagdandanagam aya. Saan mo't nga minon nga ag-reply ti foreigner ko? Saan pa yun nga ag-send dagiti message ko kankwana? Daytan ti ibagbagak, Mare. Anya laki, di mo ti kastoy agasat ko, Mari. Napa ay ka manan. Nabastedak mga roden, ano kastoy laang? Agpanunot kan, Mare. Saan pa'y anala daw ti amin? Anyat kayat mo asawon, Mari. Amangan no ni Donald akalugaran tayo tinaikari paraken ka. Nawan tinasayat nga, bagang Mari, aguli magkalatan. Amom a heartbroken da tao. Pagburakam pa'y laang matidarak.
Anya nga ron ti maaramidam, no saan asika ti kursonada ti foreigner a kursonadam. Ipilit ko lang tatang. Diyo ka di kayat ti maddaan iti foreigner a manugang. Ay nabaw, sa anak mo na napili. No asinaw tinaibatog kan ka, isulatan Foreigner nga rod mo't ti kayat ko. Mahilig ka iti foreigner, ngam kanayon may mapaay ka. Diyak pa'y siguro namam mo tinay karya para kanyak atatang. Hostown flower, may busan ti oras mo iti kauuray. Kayat ko nga rod mo't ti princess treatment ako nada. O, kita nyo man dagiti vloggers, anak ki asaway ti foreigner. Kasla nakajakpat da tatang, mayat ti biyagda. Saan mo't nga amin? Depende la tamot ni jay tao Ay, basta, saanan ngagbaliw ti kapanunutak tatang. Uren niya pa'y ti bagbagayaw. Adamot nga min ni Donald. Donald mat akanayon. Awan lat mangeg ko no di Donald. Ay napo ayamat. Ni anan samat jay lumabas. Ay nawaw. Adda ka holding hands na a foreigner tatang. Nobyo na siguro mo't Nga ta. Mapan mo sa lunsudan, tayo sulang ti makasumpat, iti day ta sa lunsod mao. Nobyong ka di kadwam idi na minsan ana? Wen, manang Flor. Ay na, naimbag ka pa'y. Ay nawaw, apay ngay akas tamot ng tibagbaga manang. Una, tadamot ton foreigner mo. Siyak, napaya manan. Sa anak mo't apangit ka. Saan mo't talaga manang? Uno, talaga nga exotic beauty ti kayat dagita a foreigner. Depende je tao manang. Kasano ak mangatan? Kasanon ti arapaap ko? Kaano nga mingagkalay sa kayo ti boyfriend mo a foreigner? Inton umay abulan manang. Amangan kunak no adda kabsat na ading ko. Uno kasinsin, uno kabagyan na. Kita tuwa inton agkasar kami manang. Invited kayo umatkit di. Un man ngagpaiso. No adda ko mamut mamamo ka kabagyan ti foreigner mo. Di agabirat tanto. Mare, umapalaklao na kini Ana. Ay nawaw, anyamot ti apalam kini Ana, Mari Flor. Agkasardamot gaya mo iti foreigner anobyo na. Aywan, invited tayo ka no. Naimbag pa'y dayjay. Ading ko iti manu atawon, ngam inunaan daki din. Iso siguro mat ati plano ti Diyos para kinkwana. Ay, Change plan nga minin amare. Nagadu ababaro dito'y lugar tayo. las day to yan, Mare. Anyat kahit mo asawan, Mare. Ipadas mo manan. Nawan ti mamamuk a foreigner iti kasardaan na kung tinubyo na foreigner. Change plan at talaga, Mare. Anya? Anya nga'y, adang mo lang nakasaritam a foreigner. Awan nga rod, Mare. Ubing mo nga min ti daduma. Awan mo't katawan na kasingle. Talaga a change plan, Mare. Ni Donald latangaminan Tangiwat mo. Ang mga numangag na ka. Okay lang single mat ni Donald. Single ka mat. Awan dakas na. Ay, Ni, sika magayam Donald. kaya't ko kumang isala ti gayam mo, Celia. Ayun buludong pailaan no kayat mo. Anya? Tumakder ka ditan, Mare. Chance mo day to yun. Ay nawaw. Da Donald kun flor sama dayjay. Isudang agpaisaw. Saanin anapudot ti ulo ti anak mo ti anak ko. Kita bakit mayat ti isem na ti tunggal maysa, kabayatan ti panagsalad Nagmayat abuy-buyaan si ka. Wan nga raw. Ang no na duma, aso ken pusa damot nga men. Sapay la kumaa. Ta isuda mo ti para iti tunggal maysa. Ay, wan ko mapanan ti tawag. Mayat ngagpaisaw no, kasarda mo tayo. Tapno makita tapay dagiti apo ko ta, abalayan to bay. Nasa umo na balayan. Panag ko na, Mare.
Awan nga tati pagbabawyak naklo ni Donald. Nasingpot mo ni Donald, nagagatpay. Aklo nga ruden mare. No siyak akatwan adagos ti isungbat ko. Kasanon no. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Nukit kita ak ni Donald kat maikarimot. Kasanon agkasar kami ka agbaliw ti amin. Ay na mare, mamin ano abinastad mo di tao nga maaging ga ita, si kalat tamot ti kayat na. Consistent tupay. No kasta, aklonen na kon, Flor. Un Donald, datan. Ay na, ang diyang manaklaunay, Flor. Ikarik, di kanto agrigat iti sidong ko. Ay ayaten ka unay-unay. Ay ayaten kamot unay-unay, Donald. No okay lang kan ka, tagkasarta ko man iti kabita na panawin. Ay nawaw, agure ka paymot Adamot ornong kon. Un ngam saan tapaymot ngam amut itunggal maysa. Agkalugaran tamot. Sa may sa, manumot ng titawan ta. O sige, ano kasta ti planong? Okay laang kanyak. Si kantumot ngamin. Inuray mo pa lang ag 30 plus ta. No idi pa'y kung mga inaklonak, di ada kumamot ng grade 1 ta ita. Anya? Anya jay nadamag ko, Manang Flor? Agkasar kayo matgaya man ka ni Manong Donald. Pudno tinadamag mo, Ana. Umay kang tumot, Apay ngay nga rod, akasla naliday ka, Manang. Tasan mo't natungpal ti arapaap ko makaasawa ti foreigner. Umapalaki di kadagiti makitkitak a vloggers nakaasawa ti foreigner. Umapala mo laeng kun ka. Ay nawaw, anya ngay kumati apala, Manang. Tadada iya abroad. Kun nag-migrate da. Kun nagpipintas, dagiti anak da si ka. Kat no napintas ka mat, kan gwapo mat ni Manong Donald. Sigurado an napipintas tumat, dagiti agbalin nga anak yo. Kan saan nga amin anak ki asawa iti foreigner, kat mayat ti biyagda. Kasanumot anay bagam dayta? Kita anak, naki asawa ak iti foreigner, nga masansan mat ti panagapami. Pamanagnag, asaan nga amin a foreigner kat family-oriented ako nada. At dadagiti nasisingpet, ngam saan nga amin, Manang. Ay, kasjay. Agyaman naklaunay, Flor. Ha? Agyaman tayo manugot ka nga gasarta. Natungpal mo't langan ti arapahap ko. Si kakit di mo. Awan rumbo nga pagyamanan. Congratulations kada kayo ato Donald kan Marie Flor. Regalo para kada kayo. Ay nawaw. Anya mga iti linaon da iti akarton mare. Lukatan yun to Agyaman kami, Celia, ha? Awan anyaman na. Panawan kayo pa ita mapanak iti ayan dagiti gagayem ko. Anya ti kayat mo asidaan, Flor, bakit? Anya ti adda dita aya. Tilapia laangan. Siya kun tagluto lakay. Siya kon, amok anabannog ka naglabakan nagdalos. Siya kun lakay. Agtugaw kakit di, ta siya tagluto. Di bali ata, day off ko mo. Sige, nukas tati kunan. Aginana ka pa, wala saan, agboya ka. Ayaban kan tulatan no nakaluto ako. Umayak man tatan. Nasaya at manta na lagip mo tinagpasyar, Flor, anak ka. Okay, kumusta kayo mutan ka ni Donald nga asawam? Kasi ti sigod, nasaya at kami latamot tatang. Kasla ak prinsesa. Anya, Nasaya at launay ni Donald kanyak tatang. Awan pagbabawyak nga iso tinakiasawaak. kung nagtumot ka, anak ko. Uray awanan ti foreigner ko. Takas kini Donald anak kasaysaya at matinaasawa. Iswasi ka, ipatag mo ni Donald kasi ti panang ipatagnakan ka. Uston ti foreigner. Wan, tatang, kontento akon kini Donald ko. Ay, nawaw! Saan adakas ti agarapaap? Basta lakit di awan ti maagrabyadong a tao. Pagtali na adan lata kuma ti respeto, taditay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Si kapay laang ti agpalingki ita, Roberto. Ay nawaw, kapilitan abakag. Sakmat yawan trabaho na kadata adwa. Agyaman nak, tamaawatan naklakay. Sak tirumbeng agyaman ken ka. Ngamin sikat diskarte tapno dalamutan tayo. Una ta damat amok at trabaho. Saan ang mabalin nga agtugtugawak? Tano kasta ti aramidek. Awan matay tayo itibisin. Dahil tati kayat ko ken kaibiyang. Nadiskarte ka nga asawa. Isumat ti insuro ni nanang ko. Aywan gayam, kumusta di kinasaritam idi Lunes? Hiring da pay nga ta. At da kanumot ten inalada bakag. Sayang mo't. Unin nga ron, kunaklakit din na da pag-aplayak. Awan mo't gayam. Awanen extended manan ti panagtambay ka. Kumusta kan, Roberto? Nasayat la tamot tatang. Italaang analagip mo tinagpasyar dito balay kat asidaglaang man. Bisiak ngamin tatang. Siyak ti mga asikaso karag iti ubing. Italaang anaway anak ta saan anag trabaho ni Ibiyang. Ay nawaw. Aging gagayam itakat ni bakit mo tiyag trabaho. Kapilitan taawan mo't ngamin pagtrabahwak tatang. Ipadas mo ngamin tiyag sapol katisumater aramidag. Mano atawanan ani Ibiyang timang palpalamot ken ka kat sika ti lalakay. Sika kumaat tiyag diskarte para iti pamilyayaw. Nasapa ka man en Mari Ibiyang. Kapilitan amare. Siyak laang ti ada trabaho na. Masapul nga aggagetak tapno saan nga agbisinti pamilya. Ay nawaw, nilakay mo nga Apay ngamin adi mo pagtrabahon, Mari. Uray kayat ko, awan mo't mabirukan na apagtrabahuan na mare. Mano atawanan na si katagdiskarte, Mari. No adda mabirukan nila kay ko apagtrabahuan na, siyak tumot ti mga sikaso kadagiti ubing mare. Makapag inanaak tumot siguro. Kayat sama ngamin nilakay mo tagyan ni Jebalayo ng agtrabaho. Talaga laang nga awan pagtrabahuan na mare. Sige, agpakada akon. Sa tagistorya no awan trabaho. O sige, agan-anad ka mo't Mari. Umayak man Ibiyang anak ko. Ibiyang, Ni Ibiyang di balay nanang. Anta trabaho na ita. kasta ka day. Anta ka di masapol yukin ko na. Awan mo't kit di Inyig ko lang dagiti order na kinyantiyo asabet. Nabayadan ka di daytan nanang. Wen, nabayadan nan. Ala, agtugaw kayo pa yung araw, tagkapitayaw. Inton maminsan laengan. Barako ti kapimi dito'y nanang. Di yo kayat ti barakaw. Kayat ko kumaang magdardarasak mo't ngamen. Day talang agpaisaw. Umayak tulaangan dito'y numalpas tilakad ko. Una nanang, always open mat ti balay. Nakita ni kasinsin mo utap hindi kalman anak kaw. Kahit hiring ti pagtrabahuan na ita. No kasta, ada mabalin ang ma-applyan ijay tatang? Wine. At ito cellphone number na. Kung takag na dakayaw tiyag sarita. Anya posisyon kanungay tatang? Laita tijak na saludsod. Basta imbaga na laang hiring da. Kat no kayat mau,ag-apply kanto kanaw. O sige, kung takag nga rodon ti kasinsin ko tatang. Wine.
Tapno makapagtrabaho kamot taon. Kaasimot ni Ibiyang. Isaw to ti makder nga amay ti mano atawan. Ay nawaw, di kay madanagan tatang. Bumawi aktaw. Sakpay ti kunayaw. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam? Good news bakit? Ay nawaw, kayat ka di asawan day ta, anaawat ka? Adamat laangan ti pagtrabaho am lakay? Wan bakit? Siya kung tagtrabaho, si kamot tan ti mabati dito'y balay. O sige, no kasta ti planom. Wala. Si kamot tan ti mga sikaso ka na iti ubing. Kaano amang rugi ka iti trabahom? Intun Lunes pa, bakit? Kasaritak nga ro ti gayem ko. Part-time laangan ti pagtrabahoaken ko na. Kapilitan ang. Tano agtrabaho akmutan. Asino nga iti agbati dito'y balay? Asino ti mga sikaso ka na iti ubing, agtrabaho ka man. Isu nga rod amakisarita aklakay. Unay kan, di mo nga minurayan amalpas ti ibagakken kasakbay ka nga agsao. Kahit naawat ka kadimot laang, Roberto. Anya kumangay tatang, naawat ka. O di mayatan. Ang damot laangin trabaho. Wana tatang, nimot ibiyang tagbati iti balay. Wan atay sumot ti babae. Ita tasikat ti adda trabaho na bumawi kamutan kenkwana. Ay nawaw, sana masapon nga ulit-ulitin nyo rin tatatang. Palagip laeng, tapno di mo malipatan. Sakmat ngaminan ti agbain iti katugangam. Man nakaawat matkat dininanang na. Ay oray man. Oray man nakaawat ti katugangam. Sigurado nga dalata may baganakin ka. Ngamen, mano atawan at anak na tinagtrabaho. Ay nawaw, saan mi mat nagayatan ti kastoy tatang? Nagayatan nyo man ken saan. Nakababain lataan ni Ibiyang timang palpalamot ken ka. Isaga naman ti uniform ko dita, Ibiyang. Ay nawaw, bigbigatan kat na nga to ti busis mo lakay. Tapno mangngeg mo Kaslawan mo't ngamin mangngeg mo. Saan kamot akas taasigod Awanan ti adu asaw. Isaganam ganti ti uniform ko. Ken sapatos ko tapno sana ka maladaw. Wan, mabit laang. Ay nabo, arami damitan Nasapa pa'y mat. Uray na sa papay, isaganam latan. Ti ko na ti boss, sana mabali na maladawag. Tamang anong supay ti pakaikataki ti trabaho. Agdigos ka nga rudan, ta isaganak ti uniform kan sapatos mo lakay. Kasta Kasta ti kayat ko Ibiyang. Pagserbyan nakmat.